Hadin ke jingkut no ke samoi trekam ulat ke jylla u Satyapal Malik u Brigadier Dr. B.D. Mishra u badai ulat ke jylla Arunachal Pradesh menta kasi ke Sauterik Urisau labam smai bat simti shipor kum ulat ke jylla Meghalaya kabolong Hadurbar Hall jong Raj Bhavan Shillong. Hagani kasngi bawan ban simti ulat ke jylla bat thymmai la sakhi langru dau lampang ke yeng dorbar thawan ke jylla uba med ba lingdo hagjedon lang rengkat bat ki menteri sarkar ba kentup yu ba lakamen rembui ba hamlet sandoling ba bantedor lingdo bat kiwei de kentup langru yiki he officer jong ke jylla. I, Brigadier Dr. B.D. Mishra, retired, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Meghalaya and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. Hadin ke jingsimti ulat ke jylla la le buromru da kipulit ke jylla haphalor jong ke yengsa ulat ke jylla Raj Bhavan kum shibenta jong ke jingpedang burom ha ke jingsaki jong ki babun. Kjat. जय साहब, श्रीमान आपके सम्मान घाट पर मेघालय पुलिस से 49 आदमी प्रजेंट है। श्रीमान गार्ड कमांडर, आपकी गार्ड बहुत स्मार्ट है, गार्ड को विसर्जन करो। बैंड मास्टर, आपकी बैंड ने बहुत अच्छा नेशनल एंथम ट्यून बजाई, वेरी गुड। जय साहब। सलमान घाट बगल छत, सलमान घाट विसर्जन। Habakren bat kilat thai kubor hadin baladap ke cingbam smai u Brigadier Dr. B.D. Mishra ula pentep bulawan ban kjat ya ke jylla Meghalaya kadai house name sia jak ndai spa nyopuei bat layro ru ya ke jingtenat ba ke jingkhu jong ke jylla Meghalaya. How do you feel about Shillong? Is it your first visit? Wonderful place. This is not my first visit. I had come here long time back in 1971 war. This was one calm zone area, and then we participated in the war and defeated Pakistan. It's a wonderful place, wonderful people, so good, so clean. I'm impressed, and I thank you all. Every person from Shillong, every person from Meghalaya.